Katukan ni por hadian ke jingmi kubor lor ke jingja syak penyap kowe ke Longkmie apok kowe ke dukan ke kebadan persyak jong ususo tham auditorium hall USP ke East Castle sebab viviksi mulawan poik de jaka badru pan pentep panakaliang ki pulit kelayok ban kem yu brio bodan keti ke ni ke jingja habakran skilat patai kubor bak vivek loong bakani ke jingja kelas dang banja neduk kepor minbien badula pentep balayok ban kem ya way brio bodan keti yakani ke kam katkum ki Sakhi sabut. A lot of processes are still taking place. FSL, CSU are all here. A woman has been suspected to be murdered, and we've already zeroed on the culprit. We've taken all the steps required in investigation, and some more steps need to be completed, like inquest and all that. But I can say now that we've actually zeroed down on the culprit, and there's enough evidence to meet the culprit. Kumakan apa sih sang banja? I'll give you a press release later. Kumakan pun. Kan Muslim ni dah. Mana? Ini terpaj ni sabu asna. Sabu isna. Ide bosong masak ni Oh, na. betul. Kumakan ni mana kita san? Kan tahu itu. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.